În nombre de Tata, e de Iu, e de Espírito Santo. Amor de Dios Tata, gracia de nosso Senhor Jesucristo e comunhão do Espírito Santo seja convosco. Domani laga nos confessar nos picanem, a nos por celebrar de uma maneira digna o mistério não sagrado de nossa fé. E te confessar a Deus Todo-Poderoso, delante de tu aqui presente, come a pecam achatando, a pensamento e palavra, a lo que me ahas e a queda sin has, a mi culpa, a mi gran culpa. Pesei mi te roga la Virgen María, tur ángel santo, y vos, mi humano, y reza para mí, al Señor nos Dios. Ahora Dios Todopoderoso, por mostrarnos su misericordia, perdonarnos picanan y híbanos na vida eterna. Gloria in excelsis Deo.
Aganos Sinter Romana, nosta toma boci di lauden, cu canto di salmo, nosta honra, Spiritu Santo Dios. Nossa turma, página Gesù. E antífona tá 6 de Pentecost. Nossa parte é missa de 2. Parte de José tá reza junto com você. Parte de mim tá canta reza junto comigo. Tur glória na glória nos talanta para. Página 3. Está na bendição, também está lá para. E página de 5, também está na página de 5, também está na glória. Senhor, Con bom e com suave voz Espírito tacut habitat en nos. Aleluya. Господа mi Dios, mi te buscavo, mi alma te insativo, mi culpa te muripavo, ontera seco, sin vida, sin agua. Con ma fija arribavo den tempel, pa contemplavo poder y gloria. Bo amor valor cubidames, pese en mi boca ta cantavo alabanza. Enter mi vida, mi que agradecivo, invocavo cuman alza. Llena mi alma cucuminda di más rico, y con mi boca jubila y alababo. Drumina cama mita corda arribavo, mita pensa arribavo entera noche. Pa sobra sempre boa queda mi ayudanza, mita goza den sombra divo alana. Utur mi alma mita peganabo, bo mandre cita aguanta mi duru. Gloria natatanayu in Spiritu Santo, manera tabatana cominciamento, ahora sempre, dentur siglo di siglo nan. Amen. Señor, Con bon y con suave voz Espíritu tacut habitat en nos. Aleluya. laga corriente nan, Di agua y río nan y tur criatura cuta viva en agua. Canta a Dios su alabanza. Aleluya. tu criatura di Señor, bendiciona Señor, dune gloria y alabanza eterno. Ángel nandi Señor, bendiciona Señor, Shelonan alabe. Pura guarden espacio, bendiciona Señor, gente ejército di Señor, alabe. Solo y luna bendiciona Señor, stean di cielo alabe.
Candela y calor bendiciona, Señor, eis y frialdad a la vez. Serena y vida bendiciona, Señor, frialdad y frescura a la vez. Puro diesis neu bendiciona, Señor, anoche y día nan a la vez. Luz y oscuridad bendiciona, Señor, huele que nubiana a la vez. Ángel Nandi, Señor, bendiciona, Señor, cielo nan a la vez. Abotera bendiciona, Señor, done gloria y alabanza eterna. Cero y cerito nan bendiciona, Señor, turlo que ta crece ribatera a la vez. Fuente di agua bendiciona, Señor, la mana y una a la vez. Ballena y turbestia di la man bendiciona, Señor, tur paraden l'aira a la vez. Bestia manso y feroz bendiciona, Señor, tu de a la vez. Israel bendiciona, Señor, sacerdote nan a la vez. Servidona di temple bendiciona, Señor, alma de justo a la Vosotros santo y humilde di corazón bendiciona, Señor, Ananías, Azarías y Misael a la vez. Bendiciona Tata y Espíritu Santo, Dune gloria y alabanza eterno. Bendiciona vota, Señor, na firmamento di cielo. Alaba y alza en tu siglo. Laga corriente nan Di agua y río nan y tur criatura cuta viva en agua. Canta a Dios su alabanza. Aleluya. apóstol Papiando de diferente idioma a proclamar obra nan grandi di Dios. Aleluya. Canta pa Señor un canto nuevo, alabed en asamblea de su fiel nombre. Laga Israel alegra de su autor, y una edición canta gloria de nan rey. Nan alaba su nombre cubalia, nan canta salmo pecu harpa y tamburén. Como Señor ta encanta cu su pueblo, et in corona di victoria pa humilde na.
vaga su fiel nangosta de triunfo. Grita contento de nan campamento. Alabanza de Dios na la boca. Espada de dos bandas na mahan. Patuma venganza arriba pueblo na, y duna castigo na naciona. Pamara reina ku cadena, y nang líder nang kubuy dijero. A ejecutar la pia de letra sentencia dicta contra nang. Está un orgullo para su fiel nang. Gloria na Tata na Iu y na Spiritu Santo, manera tabata na cominciamento, ahora semper, dentur siglo di siglo nang amen. Apóstol nang. Papiando en diferente idioma a proclamare obra tan grandi di Dios. Aleluya. Háganos reza. Señor nos Dios, ribadia di ave, vota santificavo iglesia, a misterio di Pentecoste, drama ribanos et donam divo Spirito, na ultimo schina di mundo, continuad in corazón divo fiel ne traboco va a cominciare va prome fiesta di Pentecoste, sa que nos te pidivo pa medio di Jesucristo, voiu nos Señor, que ende como Dios ta viva y reina cubo en unidad di Spirito Santo, entur siglo di siglonen. Espírito Santo, tahasi tur discípulo proclamar Dios su grandeza, que ta manifestar su mes de obra nan grandioso que Dios ahasi. Lectura voor die boekie die Echonang die Apostelang. Ora fiesta di Pentecoste allega, tur e seguidonam de Jesus tawanta junto na mesmo lugar. De repente, sonido manera viento fuerte abini for di cielo y llena gente e cas camina nan tawata. Algo manera candela a aparecer y parte na lenga di candela que abai para riba cada Nan tur a queda llena con Espíritu Santo y comienza papia na otro lenga. Según Espíritu Santo, tawata inspiranan. Tawata ting judío devoto de tur parte do mundo da biba na Jerusalém. Ora nang atem de sonido, nang a bocha bini junto e nang a queda surpreendi, pa sobre cada tawata tem de apóstolo nang papia su mes lenga. Nang a queda babuca e assombra nang abisa. Nota Galileo e henenang kuta papia eita, ta kong nos cada porte ng papia nos mes lenga anto, aqui ting hene di Parsia, Media e Elam, habitante di Mesopotamia, gente di Judea e Capadocia, di Ponto e Asia, di Frigia e di Pamfilia, tu ting gente di Egipto e di região nang di Libia, pegar com ciudad Cirene, gente de Roma, de Creta e Arábia, tanto judío de nascimento como esnan que abira judío. Nos tur aqui ta tenen papia na nos próprio lenga tocante e obra grande de Deus. Palavra de Deus.
no salmo tawardo canta, e rumanan po haye den buki, número 351 e ta salmo 104. San Pablo ta mostra ribature cos nan bom e valente, corrente ta hasi, baudigia di Spirito Santo. Lettura fu di carta di San Pablo na Cristianan di Galacia. Rumanan, si voso laga Spirito di Dios dirigi voso vida, voso lo no satisface voso mal deseo nan. Pasobra mal deseo ta bringa Spirito di Dios y ta bringa nan. Es un tabay contra di otro, quiermen cuboso no por gis hasi lo que voso quier. Pero si ta su Spirito ta guía voso lo no sometí na ley. Tabong kla kiko es nang kutasigi ng mal deseo ng tahasi, nang ta comete acto di inmoralidad, nang tahasi cos impuro y viva vida di vagamundería, nang ta adora Dios falso y practica brujería, nang ting actitud de enemistad, nang ta trece pleito y envidia otro gente, envidia otro gente. Nang ta clapa rabia, nang ta busca ng mes provecho y trece desunión y partidismo. Nang ta gente yalurs, burache, pagandero y otro cos semejante. Mita advertí voso manera mia si un viaje acaba. Es nang comporta nang asina lo noting parte del reino de Dios.
Pero lo que Espíritu de Dios ta genera en gente ta amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fieldad, humildad y dominio propio. E cosnan ei no tabay contra ningún ley. Es nan kuta pertenecen a Cristo Jesús ya a crucificar e gente pecador den namis. Junto con su pasión nan y mal deseo nan. Si tapa medio del Espíritu de Dios nos está viva, nos mestelaga su Espíritu guíanos. Palabra de Dios. Sequência, Vini Espírito Santo e manda for di cielo raio de luz. Vini tata di povernan, trece panos bodonan. Vini luz di corazonan, Consolador Supremo, cuta visita nos alma e duna alivio. Descanso den cansancio, frescura den calor, consuelo den tristeza, o luz de más santo, penetrar profundamente den corazón de bofielnan. Sin bo força divino, no tem nada den gente, nada que tem valor. Lava lo que tem mancha, moja lo que está seco, cura lo que está herida, suaviza lo que está duro, quenta lo que está frio, derecha lo que está malo. Duna turbo fiel nan que está confia den bo, você te donan sagrado, duna virtud e mérito, duna victoria final, duna alegria eterno. Amén. Aleluya. Espíritu de Dios, ta abre nos mente y corazón para lo que está Dios, para lo que está trece vida. Señor sea con vos. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. En el tiempo allá Jesús avisa a sus discípulos, Jesús que ayuda a vos lo vini, y ta espíritu de verdad que ta vini di tata. A mí lo mandé para vos y lo he testiguado a mi favor. Vos también me estar testiguado. A sobra vos tabata junto comigo for de cominciamento. Mi tin hopi cosmas de bisa vosso, a vos solo no por soportanan ahora. Ma ora espíritu de verdad vini, lo guia vosso na verdad completo. Conta vosso tocante cos, que tabai passa. A sobra lo que é bisa, no ta sali de gemes,
ma esta papiatur lo que etende, le dunami gloria pa sobra lo que conta bosso eta haya sa di mi, lo que tata tinta di mi, e sei mes mi abisa bosso, lo que Spirito Santo papia eta haye di mi. Palabra di Señor. La primera imagen visible del Espíritu Santo, la primera manifestación del Espíritu Santo, la gente, tabata e paloma, que attresse una rama di oleifi para Noé en su arca, ad un segnale che tempo di castigo, tempo di diluvio a terminar e che un vida novo a começar a spread, começar a crescer. Se trata de uma manifestação do Espírito Santo em palomba de Noé. E a manifestação aqui está volve a suceder cada vez que está batizar mucha gente. O sacramento de bautismo é uma manifestação do Espírito de Deus, é uma paloma, o Espírito Santo está vindo para anunciar o fim do dilúvio, de pecado original e princípio de crescimento de vida novo. Depois, estava tendo uma manifestação na Abraham, ora, ele oferecendo a Deus a ofrenda de bestia, e de noite ei, candela a cair foi cielo e a consumir toda vítima que Abraham a oferecer, sem que nada a sobra. E mesmo candela de Espírito de Deus, ta cai cada vez riba altar de Eucaristia, e ta consumir a ofrenda que o pueblo de Deus, sacerdote em nome do pueblo de Deus, ta oferecer na tata, a consumir de tal forma que não ta sobra nada de pão e não ta sobra nada de vinha, ta queda solamente corpo e sangue de Deus, nosso Salvador Jesucristo. Su corpo e su sangue, su alma e su divinidade, e força e poder do Espírito Santo ta transfigurando, ta consumindo, sem que nada ta sobra de matéria. Depois, a candela a aparecer a Moisés em mata, e se mira Moisés, situação desastrosa, terrível, de Emés e de seu pueblo, situação de esclavitud, e a encorajar Moisés para enfrentar Faraó e para abandonar a esclavitud, para começar a caminhar para a terra primitiva. E a mesma candela aqui está manifestada em sacramento de confissão, onde está volve a iluminar o pecador, a se virar consciente de sua esclavitud, de sua situação triste, está encorajar para enfrentar Faraó que está picado, Faraó que está Satanás, e para começar a salida, o éxodo de liberação. A coluna de candela estava a guiar o povo de Israel en un trayecto de desierto a rumbo caminho de terra primitiva. E a mesma coluna de candela está disposto de guia estando a queda confirmar. Basta estar atento na coluna de candela aqui. Basta não que seguir su rumbo. E ora aí for de momento de confirmação, o Espírito de Deus, maneira uma coluna de candela, te guia a persona em seu trayecto de deserto de mundo aqui, deserto de vida passageiro aqui, ribatera, para por alcançar
e destino di terra priminti il regno di Dio, di allegria eterna. E soplo que Jesus assopla riba apóstolan, e avisa recebi Espírito Santo, a esnan, a quem devoso perdonar, picanan, te queda perdonar. E sopla aqui também a manifestação do Espírito Santo, que está virá presente cada vez que está ordenar um sacerdote, cada vez que um gente homem está virá um sacerdote, e rocea aqui de Deus, está autorizado com a autoridade de Cristo para administrar seu mistério de salvação. E candela di qual canto di turcanto ta papia, un candela assina intenso, assina appassionante, co manera tabisa not insufficiente awa nella man pa paghe, ta manifesta den sacramento di matrimonio. Ora, gente hombre cu gente mujer, ta entreganan mutuamente na otro, oranta acepta otro generosamente. E candela aquí, candela di amor ardiente, apasionante, ta sosegada en nan corazonan, y ta hace posible entrega aquí, aceptación aquí, vira permanente en nan vida, y vira eterno en cielo. Ora, Señor, amanda apostolnan pa anunciar su reino, y pa cura enfermo nan. Santo Evangelio tabisa con antabata honta nan cu azeta y enfermo nan tabata cura. Y azeta aquí también ta manifestación del Espíritu Santo, un símbolo, un señal del Espíritu Santo. En el caso de profeta nan di rey nan cu tur tabata honta cu azeta y en un momento llena cu Espíritu Santo. Azeta suave, azeta cuta cura herida nan, azeta cuta duna vigor na curpa, e azeta santo aqui, Espírito de Deus está manifestar, principalmente del santo óleo, pa cura herida nan, de alma, de coração, de curpa, para devolver vigor na alma e na curpa. Esta mira romanan, pues, que tu señalan aqui, que den tempo viu a suceder visiblemente, nanta continua agora aqui, ou de forma de sacramento, né? E em cada sacramento temos uma força, temos um poder assombroso, o Espírito Santo está actuar, temos uma maneira aí. Fora de isso aqui, fora de manifestação sacramental do Espírito de Deus, do Espírito Santo, continuamente está sucedendo Pentecostes aqui, manifestação do Espírito de Deus no coração de gente, na vida diario. Cada vez que uma mama, depois de ganhar notícia que ela sai na estado, está confia em Deus e está aceitar suyo, com amor, com confiança, está sucedendo um Pentecoste. Está sucedendo um Pentecoste de mulher aí. Cada vez com mama, depois de um dia largo, tur cansar, toch, ta hanya um rato de tempo para sinta com suyunan, para papiakunan, para corriginan com carinho, para fazer oração junto kunan, ta sucede um Pentecoste, ta sucede em mama ei, junto com suyunan. Cada vez, ora gente, no lugar de contestar como é uma palavra nan vulgar que ela hanha, como é uma violência verbal que ela hanha, tá queda tranquilo, tá queda pacífico, tá sucedendo um Pentecoste em persona aí. Cada vez que uma esposa tá volve perdonar seu esposo ou al revés, está sucedendo um Pentecoste. Cada vez que um homem que está em um bar dia de weekend, depois de dar cerveja, está bisado em su mês, já está basta,
mi placa y mi tempo ta para mi esposa y para mi yunan, ta sucedendo Pentecoste. Cada vez que un joven, después de adrenta casualmente en una página de pornográfico, ta avisa en su mes, no, es aquí mi no mag, di wak, es aquí mi no por mira, y ta paga su computer, su screen, ta sucedendo Pentecoste. Pa sobra Espíritu de Dios ta manifesta, manera nos escucha en edidos lectura, den amor, den gozo, den paz, den paciencia, den amabilidad, den bondad, den fieldad, den humildad y den dominio propio. Es aquí la manifestación del Espíritu Santo. Es aquí y no otro. Ningún show, ninguna otra expresión, sino es aquí. Manera Jesús avisa, na su fruta nan vos lo reconoce. Na su fruta nan vos lo reconoce. En un casa, en una familia, donde reina paz y reconciliación y tranquilidad, tiene un Pentecoste permanente. Allá candela del Espíritu Santo te sosega. A una persona que tiene dominio propio, un candela del Espíritu Santo te sosega. Riba un corazón humilde y manso, un candela del Espíritu Santo te sosega. Riba un gente generoso, amable, bondadoso, un candela del Espíritu Santo te sosega. Esa kita e candela nan, que a parte riba cabeça de estar presente, e tempo ei, esa kita e candela nan, que continuamente ta queda acender, riba gente nan, humilde, manso, gente nan que tem dominio proprio, gente amable, bondadoso, pacífico. Pentecoste, que nunca a terminar, que está continuar de día, nos lo conoce, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, cara a cara, una persona de Santísima Trinidad, fascinante, asombroso, increíble, una persona con amor ardiente, apasionado, para viva con él en comunión y gozo eterno.